Enko endpoint homeopathic clinic and cancho say we for ni chire mu e wo shell signboard sprinters kwan so na se kronoma bohia kuma sene ne nkwado ne kwagya yasa eya wo ho nsem prostrate ho temache ana se be mamre yo o nurse na se wontini na enoma atenka no nurse no e na ehawa bemu ana se wo sa no brabo ho temache ni nyina da no wo tu ase te se banche ne ma e dia maun eno achi ne nkasemu atenatene ene enkasemu ntoato adwumadie no so ye bi wo ho e na fe ye manyema nipadua no massage no edo nso ebi wo ho frɛ Dr. Sesia no ne wonto kese na wo mo akwa ho san ekwan so 0244867068 0244867068 ana 0274234321 na endpoint homeopathic clinic watime aboa bia na wonso se ho nsem no wanum pampan no enhyedan koye Leicester Company Limited aba ediamount wo se ya toothpaste ne brush no nya bia ebetimi aboa wo se asin gempla hodo nka wanka wa ene eye enum pampan ya chese no so enya papa ne nyina da obetimi aboa ama watu ase na wo se enka ncho se bia pese wutu biton se phone so afre 0501390338 Leicester Company Limited was se ene wanum pampan ho nsem kaka ne ade ne nyina no bibia beto da kwemo ede amount na time herbal mixture enso enie eba etridi yade no ene bia aba beto amanchire wo wanum ato ntimi ntibi ni ohuna mu nyina yo boho bi wo krampa no wanum yo nyonyono anase bia won kasem na ye wo ya ne nyina no eye time herbal mixture wonya bi no mo TIME ebe isa ha ni nyina e de free ho e de amount e ma bia wedie mu eye wo hyebra wowom anase bia awode wo bra wo hyiwom no ni nyina etimi eto ase time herbal mixture ene ne capsules no nso ne general wa bia do ye mamema ene emma mompebi no mu Dr. Otafrija so betimi afre no e wo 0244417669 0244417669 na bibia nso etimi akoye de amount Hajia special local foods eduane pefie ene ho nananom ekwadwabo a eduane ya wonum edie ni nyina da efri Hajia special local foods nchen na kira kwan no ewo hacho atomic kwan no so oben transition pa ye na Hajia senka ncho se fufo na ope ne nkwan hodo ni nyina bi wo ho banku with tilapia na se bia de hot pepper bi ene hito bi egu nchen na veggies ni nso ka ho no ubenya bi e de friend na obehwe na watimi abe serve wa ho no ewo kwan pa so wose bia wo ye adwuma wa ye busy wonya kwampo no akoto aduane adi Fred delivery guy ni sesia obehwe na wabrɛ wo bi na bibia nso atimi akoye anopa no wotwe na aduane no aye krado obeto mu akosi se 8:30 ebebo anwumre ansa no akope baabi de nkase no akwakogu agi wa home wose enka nkyerɛ wo se da biara e friend ene no Hajia special local foods hacho atomic kwan no so obe transition no wodi dwuma na delivery number na obefrɛ no eye 0246359921 0246359921 ana 0535484392 0535484392 na Hajia special local foods eduane pefie waje oso ene adwuma ho akwatwe na Hajia ese yemfa akonya yiso ne yankankyere ho a wonim aduane ye ebia ewa ye chef pen anase bia wo ye kuka wonim anuane no apa emfa ho ne abetie eka anase bia fufuo nkwan ahodo ne nyina ye na anase emo asort ne nyina no wonim kwan ye fa so ye ne ye ne ye akwadworo bia ni wafa adwenbone bia ni wotesan sa Hajia wode adwemufan ene nyamesu ene tenatena ye ho nti no wo ye nipa wo ye nipa papa ho ne die enso 246 359921 0246 359921 ana 0535484392 0535484392 ana se 0594797215 0594797215 Hajia special local foods eduane pefio so wo hwehwe wona wonim eduane noa na wonim ne yo
na nyamesuro eni subampa nso ahye wonom etirimo bew ebusia SOMPA 106.5 FM akra mpanyimfo ya maame akosua gwaboaje etua no ne se yenka nkyerɛ se waba de amaw eno nti no ebi a opese unya senia ye card ratings no enema esitia opese obe grant interview announcement bi na opese bi yema wona so ba bi a wono ye kira kwan wo dome ye ben dome market ne bia wontimi ma enha ho wode aba we se yemfa emaw ne frɛ ne sesie na de wo bia nsemi se bia ne nkyechemu bia no wontimi emfa ma no nte no mesrɛ fa wo phone na yi lock no efree so wa abra me bebobo aba no ede ama wo eye 0531 886216 0531 886216 0531 886216 ufra eno client service number empanyimfo beje so na wone watwetwe nkomo apa me pacho me mo akwaba meje so ahu abroatia pacho ho na mo tese nyame adom yen o ye da nyankopon ase na afia na ho tese pacho mo yo ye da nyame ase bibia iboko ofie pacho ai ye da ase awusia panel members no na wati wo monka no yenua bema elder Jeremiah Simpson enso eboyechi dome emfa yakokese emfa mane panra da ne wo fanimpo ne wo fa one no ekọ nakra na ofa ho dodo ne kakra yade ne ko wie mu achimota aya sabia ho na fofi anto ata na adware aba mo wofra ne ntoma wotintin mo wo hwe nkyina gu wa abraduane sija so ntene ma yemfa akonya iso na yema yenua bema no yako ne yema ne kaf yema ne dai yako we da me ndaje samonde mano ya semo na afia de wo sere wa mo say Jerry amwa kafra me so mani da kokko mu nyame ya adoma me menda yensire no kra ya te ho me menda me so me maame ni mpon me maame echiriba anase de me maame di na chimienu me maame kwa atema nso da fom e wo stress ntine ye behwe na yakwa akokora na chintine bretu abusua ya e wo esreso enyina da ye wo fakwaku antwi bosia ko etua no nyina ne ye maame nom enyina da nso na ne anuanom nyina nso no ye ma ye ho yakọ ene hyede nyankopon koso na oncheche ye nre na o ma ye maame nso ba bi pa emfa enda apam ye hwe na yemfa yenua na ene ne betwetwe nkomo ne ntu ahoma ne so na encheye obetimi aba ba ye adwuma na apam encheye na yede assemby etu edwa on good parenting awofo sene nyankopon de emma aba besue ye se wonom yefunu mu aketua ya wode emma ye no mu ya akyede a wonom so ede emma yen awofo no eto da bia ya said ye sija wonom ema woye wonema etesene ya ese na efata wo woman kasa kwan so no yenhwe na yentie yen papa emra sesie yansa yen papa ba kwa wono ebe nyamesumu a Jerry papa no Jerry u papa na ode oba ne to no ne yefre ne sen ai yewra Eastwood anaba oka sembi na ene nkomo na ye twetwe no ene ne wotwaka eno nti yenko na yenko tie papa Reverend Apostle Eastwood anaba ne nsemu a woka ye ne mra ye ba ye bekwa homa no so ne ye nua na ye ne betwetwe nkomo no ne de no so atimi ato aso. At the tone, record your message. Oh. Upon Beshabo, ya papa Eastwood there, you know, Emma mi ansana yan hwese ensaka. Ma yan hwemra ma yanko ye nua no homra wa homa no so ye ba na afe ye ne yen papa no na semu a wokan ye no ena no adamede to dwa se wo ye owofo a enye se bia sebi wo ne be ma akoda na waje wani awie e wo topanbuo mu nko a na bia yefunu na banko na wawo enye no ne awo ai awo ene se wawo na watimi anecha oba na watimi atete no e wo kwan paso na se ne empanyi kan se wanso na tuntum so a obeso na ofufuo so se wuchiri se wo ba beso ne nkura bremu a
dachi bi na wo wide room penyi bremo no ubesu edi ama no mame hwe se mensa kan ya papa Eastwood anaba ne voice na yentie mransa. My father disowned me from 1981. I went through life without a father. I went to university on my own. Up to the time I graduated from university in 86, me and my father were not on talking terms. My wife would tell you, it was tension. I was a lonely teenager. Grew up in my 20s on my own. Hey, I have learned how to fight. I've been a warrior and a soldier. 1994, I was going to do a revival. My father said he wants to come. Nature say, Wafi apem ahenkuno edua wache baako. Ye pono. Ono ankasa ne papa pono. Augustine ya memwa ne fa ye papa ne video ne to so mame. Na yen san start bi na yen tie sene na asem ne sitie ne. Na asem na wo kan ye no. Enne de ye ba bebo ho nkomo no e wo twaka. Na to da bia ye de gyawa ne ye de asoa. Akwada na fa oso abawiase de ananka wote ne baby etwene ne baby e wa asamado se ne ya yesika ne sa akura we de baby a wo firi ba ye ne ya yese o mo frinsie do e na aba no e na wa kwotwe no e de aba be ma de ne tadua akokon akwada bawiase a wo se okwadrom ni katrom matopia fajan na mema ne bi wo ho a wo mo deny pregnancies na so wo bu ne pane de wa anwene se bibi anase nsunsan so betimi aba e wona topabuo na chi ana wo gye nani wo mu no eno ntine o mama nkwada no bi e na afa obre ene wo kun mu e wa abra wonum ni boafo bia. Are you a good parent? What do you have to do to help your children? E wo wonum gyane anase wakwantu a nyankopon di o mabasa si so se wonum emra metu no akwada edru be 17-18 years e wo my Ghana mu ane yapone bra e de ama no asem we say ye nua baby akwara bia wasi suo e wo ka so anano ada ye ka asem we say obai e be frɛ wo ya homa so e ka so ono ankasa kora ne ben a saa time na ye kasa no na wo ne be ma na tie but enye saa na nanka opɛ no so no na wofo epia no into obey ne den yentie papa Eastwood na asem ne biem emra. I attended one of my meetings. He came and sat at the back. Yen starting from me pacho. Entered one of my meetings. He came and sat at the back. I preached and finished. The Holy Ghost started moving, and I think the Holy Ghost knew my father was there, so that day the Holy Ghost decided he's going to be a showman. I went to university on my own. Up to the time I graduated from university in 86, me and my father were not on talking terms. My wife would tell you, it was tension. I was a lonely teenager. Grew up in my 20s on my own. Hey, I have learned how to fight. I've been a warrior and a soldier. 1994, I was going to do a revival. My father. Why yes, Rennie. Na waye okofo pen wasua ne yeden pen na ene yeden de ye e wa abrabom se o bobla na wo ye bote a ye betwi kura de afa wo so na so se bi enye akosem ya wo ye nua kwame e wo ahoma no eso bra kwame ye mo ha e ba SOMPA 106.5 FM akra MWHO ASEM dwumedie so mpacho mejemoso ampacho hona mo te sei na nyade ne ho na mpacho moso onyankopon da romanti yenso ye wa ha se no mboko sesi aye ka sei o wo hefa you are taifa na wabra bom ye pese na ye ne wodi nkomo bra wunyini no wani fi sense na wo behu wabusua
na wabra abomo nso so no wo kwa ani mo no sen na na niyema sitie ye ne yetiefo nyina etiew hwew e wo Facebook ne YouTube nti ma ye ntiew ono kwenya okay fine we can yada mwase ichane tiefo ono kwenya ni wa mina na msin ye me mame bishop awo for okay no meaning umusema na mini ya to say lezi Jesus asina meka sindo ni mame na mini no bana your friend or sister your friend ma no be a different thing so sana na me different bana mini se mame ankasa enti na wo de onim se wo nana no na ye wo mame ana sesen patron Ukraine ni ai nan ko fo ebi muka frame kechi na me de me am say ni nana na no mame na me de internal episode bi an ko fo because kechi de yu ni sen ko ya hu ni sen so bana me ni sen na me say nyama na se so say and then we do ya nyama bi ko so na me tete science ni na ase enti edrumfie sen wodrumfie sen ansa na wo hia wo maame na wo hia no no so free ho kono sen na ne masi efa kroye yeah yes I think that was my school relation in nasa do be na ya twen twin to yam tin de tin kaka nasa na me ke kaka wo school ko tin nasa me bi school na no no yes me yes no at the age of 17 18 no yet yo enti everyone na dey na see ye everyone na SOMPA FM I can say radio de me radio cheme adumache de bia me bobo okay we no so no na bo se mi afiri na kokwa no so pese me to school so ba na me so asana mesu me twetwe no nti no se bo na mesu me bia mesu me tini di nti na mesu bo na mesu me nda so a mesu me bo o ma benya kwan akonya ba yanka so me tu kwan 2 times ba na bo afọ nti ebe gure bi na me hu se na asa emeko nti de nyame konde na me na enembe sakasa na beti asina msabe to school so am the co ss the co ss the film one sana ya me kind of say nyamundu ha bad the same aka because me say yeah first station bia audition bi tinti bi ability wadaroma se onye krado se bia obetimi ne ya cha ye pa brabo ma disua na opesa one ye chenti se wo hwe na se mo anso so na ye mfense ha se no mo ahwe na be ha wo a na ye mfense ha se no mo ase obeto aso nso a why okay the baby you know my first year me call ss no na ma me de me call e na me say me could school na ye day school na me call ba na ndoli na me kan so de me could school na so I got in prospectus so to do unyama osa so the CPT ni bibia ne and yes no bibia ni sa so so me di bibia no so no so na me sa di me dream me chi se dia me bobo na after the so no na me sa na so me kwa na ko na me bi sa bi se me page mo bi aye no maybe me juma mo ko page mo aye na na da efi so me fi mo ansana na ba so na for the when na ya re kitin na amwa efi ga da tin odina so mo di me ko page na shi na so for ansana benya meka si wo mi sane tu ma me di ye enne okay so yeah yes yana mi di the no fab back ni ni ana mususu ni mu kaka da temende
Kwame answer na abeto aso no. Enye wo nko na ye victim, me ametia me ye victim. Ebia enam bibi so na ba ye nti ne se wo ka. Adesuade ne ye pese ye nya de free mu. Me nini mpon onya on na hwe me papa na hwe yen oni me nua no mo e ma nan be ma na tete yen wa bla na ye nkwada nketenkete but awadija ye na nam so ma ne ba yen fonso de enipa no bi ye no na ye pese ye de kyerɛkyerɛ awofo no mo binom enti se na ma odo a ewo ena ne wo bantem no ebi ne wo ne wo ma mentem nyesa Wokwa sorry wa hefa. Ana mama mi sa wo de menchre baabi akwa so but wokwa sorry. That's right. O mama ni say wanya mfie be sen. Obenya be 50. That's right. Okay. And na won so obenya be sen. Only 30s. Oh, 30s. That's right. Say what an attempt to say. Oh, and there's no maybe can and Mama na I told the beer or throw or phone so catch your say beer or here more bit says he can send be a beer and hold don't know into a pesca choir Sabiana Sabia or pesca quack or to drano. I mean, one year about a maybe now or Yari, Namina friend. But that time nothing I mean, no course, but not me imagine sending. Not me bear imagine okay, fine. Men quote, no, me say your media no, they like a new was to okay, yeah. And also be feeling remorse when you're why yes, say, yeah, it may be coming feel come me yari come from what fear puaba. That's a call. I'm a question from a pa. A question can make a my year. And a question and a call after some call question. And some man call her and I don't friend. I'm smooth and smooth. I hope. Never been and to say what an entamon shadan ya fine, sir. That's right. Wouldn't you know what also saying? Oh, a ban papa said, I mean, I'm in okay. And a ban like on the side, the man side, you ain't community. You ain't penny, and I teach you with your bar on the social papa. When if you na call secondary school say prospectus, o ma me di when him no call ya no free one of the answer no when if ya nesa. Wunya kwanya bia misa na da se bia e dia ba de pote e na bia e koso ntina e bia wukodi wu nanansem ma na wo de okrampo de wunim se wo ma me ne wo nanaba ne wo papa nso so ene wo nanaba ma no wanya kwanya bia besi ne e misa na ho asem. So you be saying, or you live here, you be saying, you be saying, no, no, she goes like, I don't know this answer. So you be doing come on now, say, the best show, so best person in the best channel, in the best studio, on my own kind. Or when you say, a dear, or on wow, like on wow, if you know, I don't know, baby, some assassin, and I don't know the assassination. I will only be. Miss Adams, we can put our phone being here, so one of my wings, still out that so yes, Aqualana. Now, Yakwala is saying, you say, I say, you need to begin to know you don't have any right to question or to say anything about what is going on. You know, Sana, me one side, you know, who say, there's no making I cannot say, yeah. Okay. Na o papa so bete ne ho asem sen o te ase ana se okone nsam achi but and here nanse nanse ana wutu ana mo yede na ohoma ne mo yede de kakra. Sorry, we didn't want to say from sorry. Ate nanse me na me start to maybe the way nyama bi na possible na me start to say me to say nyama no hanam. Okay. As I'm doing say,
you send it by me. One chin send. And you know, SOMPA FM. I said, a whole year of doing, and all the treating of Papa ho abufuo ya wode nyem no a wodwane jane bi o ma na bra boka akwantia ene ode won tansa ne moma ba besoa wo so. Yeah, this is an Obete ne se wonyinse ne wie no na wodwane ye ene okoye wante ne nka bie ma na asesen. Me too, when I'm on the say like a buy no more approaching, no, or say no. You know, Emma, Melana also, one among a cabaston, another now, and also can sound or painting. Ombe Jan, and Emma, the baby Melana Mountain. You feel more fascinating now, Melana Mona Shanty, and say, Sana Aqua. Sir, wo hwehwe o papa kira kwan na na sa we no. Ede na wakwa akohunu, ede na wakwa akwoti apart from say ordinary pregnancy wo share wo maame no. Wo hunu ne na kasa akosi sen. No so, no no munti mi so. Ba menye hu na menyanti ho asen ya. Ya ma wakwanya se to awofo no mu bi efa won ma ene won teteye ho a ede ba asem na abetimi aka kire o. To a man there, fine. I shall say no, any day or as a mistake and you as a medical physician. Now, oh, can say, any day, aside nobody, and there will be any bar, it's a who. So bar. Now, I don't know. No question, remember you are a bar, like as a shock or a surprise to them. But when you are going there, no, and you get a force, so it's in a bar. They should be men enough to take up their responsibility, no matter the difficulties. Okay. Because a ban is a man na a breath. A man because again is making Ubisan or ban Nada be kitchen, so Kuska won't mean for I think a whole year and some about a chat a colano that to some time. But after that time, they not be man, they so school or course, a Juma or course, or Juma soon or Bansusia or Bepose. If you tell me because secondary school, now I can say, or ban the Bema, some Mufan say, so Benny say, Nasa, yes, I know say, you mean no Muskuna. Then kasi ye oban ko die be yibo oban ko na. Okay. This should go a warning to the ladies. Obama de ye lady Obama de bitumi akoto aso na wo oban e no ba akoto nefi. If you know the need to say man about they should be up to their game and take up their responsibilities. Although in the society there may be the difficulties in life and how it is. You know, the need to come and yeah, man, so if they are not ready, they shouldn't go. Okay. Why are wadren say ono ma me betena wo say ya na say opese asumdue etodwa omontem. That's the two one and one ma abese me Tom na me ka ne ho sem chenkofo. Inflama sisi an so ma draw back and I may say the person on you. Senior Bisani, if Metase, yes, I am a pet, but going forward, and how is it going to be? And when you start the approach, and I mean, you said also once and Baba. So I Baba, so I mean, I made the now see, now you see. But in the top of money, but if he's not ready for that, customer for some about a time will come, will be best here, and then I will meet here. By the time will come, she might also need me. Maybe that's when maybe you my phone, Papa, who will play me, and I'm cool, almost such a day. I can say, is this what they also treat
Is this how they also treat their kids or their children? That's the reason why they're also going out begging for money. If they are taking care of their kids, so by now some of them will be taking care of them. So maybe I'm here to make us in here to my shop scene. Papa penny being a whole number call one in chance and maybe take you over of the shop. Or 70 plus or yari stroke air action. Now when your mouse stroke, me inquiries kakana or ma 5. Biamba home for the past 3 years, me am call almost any age. It's my mom will say sometimes they do the assassin and you be young, but some Muslim giant one about the I want to meet you. We've been to ourselves because I know from a young thing. But I say, I tell me now, you can't in your home about or because you there's refugees. What time make you some statement? Say, fractured year. Revenge is for God or something like that. You know, sometimes we we should be our brow being one after the end. Now, who will be there also? You will do it now. Who could cover the I have for a job, my man, our papa, and home family. It's first class that. Who drinking do Tama Wabrena? I bet yes, also very silent. But you said, I'm soon one as a mini one. I bet. Mammy Missa always say, but all are also 30 years. Oh, baby, or a brabum. Mammy Missa. We hear mammy, if you are say, why yana kuma din, you know. Won't so try a cosibra, ebia obey him. Mammy Missa always say, Yanusi Suminaso. And Pempe ya say when your phone call says na ya ka say oh maame sebio we free more obede obekwa ho ana unko oh the meeting I can say na me funny case no hu mobo so you boni bi tia na no fan chen abawa asase so fan chen na so ma class ma hwe ye bekos na cha sanya de obekwa eyi na se eyi ne dan de ne beko ba e bia empofimu asase na ade ne sindie Initial senior call, maybe I just said no fan be ya. That can send me woman. I'm a Jew, Momo Casamtin, and maybe on Babe Casa, if you are Meko. But you say, SOMPA FM. Oh, mammy, bonena or the aya on a yapa, but as a walk on a better, shadanya better, sir. I really understand you, but my man can be being chill. Media preachers na connected na wo mu preach no me so me wie secondary school ansa na me ni akosua dufie me nya akoma pa ma no eno o preachi e wo Dental Metro TV ena oka se asamo de ba no se emfa bone ntua bone ka don't pay no mo ye preaching no eno o se obi e de wo ba wi ase na se wanye na sede na se bia wan hyew wayi nani ama wan kasa na wo bra wo ho abrabo mu a emfa bone ntua bone kenka se bia wanya wo hu ntina na se wanyina duru ba bi ntino tet for tat nti wo de bone ntua bone esoka obi fom kuma obi mfom nwa ye wa wofo ni pi wo ho a ye beka se ye kopa aduane ye di cross fesi ho ade echi me mabedi akọ school especially wo mo agya awade asa akọ wale be ma foforo no na wo mo sa ne wo mago no na se bia ni kunu ne wa brochira na sempo no ni kunu ne nsem wo bia wo mo mampanyimfo no ya wo mo ntreat wo mo ye enti e bia wo de ne sa na na esitie but mesraw ema o ma me bone no ebi mesua wo so wate ena baby a wadru no se wanyini ubetimi wo no maame ni nyina waba beto no mu nyina maye mpanyimfo nti we kura no nka ye obi ni nua bema enti wanka setu anamo kɔ ne nkyɛn enko kai no nsɛm wa atwam biem fane ama na atwam ni nyina to wachi ana ene ni nkɔmɔ a empempe wo so na pomuden ho nsɛm no start caring for her
uwo bi amane bi yaw ni nyina firi munya sa yaw no more na wo dwene ho no the more it hurts you more na epra wo more na wanhwe ya ede ne mabone ebeba wa adwene mu ebia na ma me kora ba wo nchen a wusa na ebia ba bia nka waduru kora nka wunya nduru ho ebia nka ne ede kora ne se na wasi ayi okofo wa abrabom te se de ya papa is ti wuda kan ebia nka wunya ne edin bia ebia nka wunduru ba bia wono wa abrabom ebia nka odi wo maame achia ena ebia mu twa kwan mu a wo maame ye ko na nka ka abọ but ne nya me pese wankasa wote wo ho anasa wo maame no otwe ne ho na wankasa wo ho abrabọ se de esitie na wo bobra na watimi abone ye no watimi abona brani mu eti mesrew fa maame mfunso ne nyina ache no na efri na ekure mepese nka obefre no yetwetwe nkomo wi a mefre no wadi nkomo but obefre no na wabisa ne se ne ho tesen na efri ene ekuro no motimi aye baako no odo na na ni ho no just establish it mo betimi establish it sometimes mema aye no mo kurampo no woni ni to anamon a afemo na wo ben no odo na ebente ye nkakra wo kobe no mu nso ntimpacho ma yenya ne sa na ntimi mo ene heaven kwan ntimi ensi why said de wusi kwa asori ye ese da bia yesi efum nyankopon ne Kristo na da bia omode chen ni pacho yemfa mo media nso nche no wate oh yeah pacho mate but no kwenye ile I have nothing against her. Fine, I've done my best. I have nothing against her. If she comes, fine. But me going in there, I've tried my best. You know, enter back on. Mate, o best ninye enough. You be fun new web. Ebe boama matimi akambo mo. Why? That's what. Ya da se pass we wonne SOMPA 106.5 FM Accra. MWHO ASEM. Edwumedie fo twetwe nkommo. Na eto da bia obefia eto da bia awofo nom good parenting enye se wa wonya wo ne awo nya wo ne se wa ko bu mo jiwani ana wati mfifra beso na che se nyinsen ya ba na ese ye be wie sa maame fo se binom no mo ngoye ne sa de awo ko twa wo mpo me wo subi na ya baba wati se bia na na afia na wonnim okoya de kakra bi ne moniposa age ne wase drum kura de a bro aka se me ne wanum wati me wo seso e wo me fie ne seso no so kura mpo nso a won hwi no wan hwe no na afia wo yo ba kan bi kira awofo no masemi ho na ye nkoye ni mama osimam ye nsen na mate Mama de mekacha awofo ne se mesra mu a se mu ne be ma bi bohie mu a eya mo hwe be ma na su ne ban ai because sometimes no wo ba na nkasa no wo past trauma bi wo ho dada be ma ne de ne how ebeto so se wo be ma wakola no se anhwe ye na be ma ne koja wa or how na be ma ne de bra wo no ebe times 2 of the wo ware den wo dada no eno na wo be gina so na wo de atete abofra no eno so na enye den enye ha nkwala no etete nkwala no ma mediama about for bebre time mo ba na bi ne psychological issues okay obi wo ha na busua ne maame ne papa tete a mo de den mo de tete no no opese wo ye den wo pass on sa entete ne ye den e ma ne generation enti aba ne sa na akwa no de ma meka se ha ye mental health enu so hu hia yen enti yesere mo oba oni be ma bi behie mu ha hwe ni suban yi ansa na nnehim ozo oba bi wa wanye pa ba be ma na ode ne ho abon no oye good enti aba ne sa krampo na be ma esan se oye good ni nti otimi ja impact bi ma den oba no na ono so di bi asoa abofra no but amba ne sa na ha dwen yesere mo a ena ma bibi on unmet expectations lost life oba time bi wo ho a ono na brabo no si so no wan hyede nya bibi papa bi asa enti wo akra na wo waba wiase no so hwe na eniama papa eba wo ho a wo ne se ade na mema nya bi na akra na mema wo no eba benya ebi wo ho sa papa edoso awofo na ni sane ba edoso mame tesa na oka abofra ne hye akra na ekọ beebi a nhira beba krompo na wo ka ne hye papa ne ka asem bi tie ne kasem a utimu se
ne maame wu enne kra no enya ne ya aha so obi ose ne mani mu ya de obebọ mpae mom na ama ne kra na mom so okọ ne de ebe ya asem but hwesenka se bema na one oba ne de ewo ye no senka oye bema oye outstanding awo to oba for ewo relationship man na say a god fearing manner oh man ka we ni na ebesi okay nkensi mate mame na se apam dada ka sa okọ eda ho ansa na o de yankoma me wo bebi se wuntime spare a mentro se waso wawade a no atopireti mame YEBOAA we yade a meka se fie bia bi wom oni valanda so be ya de won fie bia bi wom ana wo bobọ so yin so no se de asie bia manfo apono awie no ubi ahoma na tuma de wo abete de wo mo de beba de mpana sem na nyame ampata na twom wakofa nyensen aba ene maame wo bewu kura asemfo bia ho ebe wo achi kura se ko be ma no ye yi oba akoma wo wie na akire no se wunya be ma nyame suro wo ne mu na otime no wo ye ne nkakra na nema sesa afi nya ya o mo hu ayefe na ma ya de ende ne ye pem de be mo nchen nanso sabra wo dafena mu a ye be so wo nsa atwe wo firim amma o kasa kire bi no sabra na ye yi utotwene se de wanyini waso na adwebo munya no nanso mame YEBOAA masua de bi se akoda na wawo no a suni ban bi nti wapo no se wopia bonten no wakokoye nhira ya na wodi ne din bata de ehu wo konso na eye no me a YEBOAA wodi bata ho enti die nti na akoda no ye se onkosumi na so wakofa nonso ne aba ye twitwa ne nan dabi yesiesie no edware no ma ne ho san ya akono bio enti we ye futuo de ma abusua bia abadie yase na bawuo wani beba ho so bakuma watete obowire mu a fe no wasi so na papa hwe akwa bi adodo no a no wache na ewe no se wani hunu a ewo mu sa wo yire da wo nchen de yakura sense nkaya fa yire no kura afiri wo nchen nanso eno no o masa ya no hye wo nti tu se be ma bi fa oba eno na ya mame YEBOAA ya se ne se wawu okay nti na yakasa abadie ya se na bawu nyame ma wakomo na se ne ya si hihye ba ne de nti me sei no me de no dia na mabo nti uni ayede mabodua dia to sherita Ndiye so do I come ope say dua nya na kosane de ne na brante ene se waso na mo waso a wo de o monwe na o mo sa se o mo bo mutiri mpo a o bo opo na nya wo unya dwene ho na nya wo as me de no me de Yesu kan ye ne se uhunu na ahwenu mpa wafa no eno na me de boy ani amema dodo na na bewu akọ that's am ketwa o yanko ya ni enti no sade ma bo no nso no se me bo na wu a enye de okay enti sade ma bo no wunwu o na mo hu nyina bepa wunwu na nso wa bohu se wiase na yimfra ma bo na yabo okay enti se open yi a juwanim na wo nso a wakwa akofa na yayi ototwene wo fie eno no man nye yaw bi nso mu enkofa abrabo eni kwansa ofa kan osisi so na fe sufiri asafo awurade na ka kire no se Adam and Eve ye ntworo no ba bia bra Adam ye Eve ho ade de manyame enso se o mo wo ken e wo Abel enti sade mo nso makwa akoye ni wonu nyame no wonkuta mo se tie bi o mo mani mu ngu aseda mame YEBOAA meka se me so me hu bio me hunu bi ewie se me de me nim ho asem enti ye ka kire me no kura me sure akire me hunu bi dan na makwa ko hu de ete se ene sa na ete de a mamom nkobo amane enti sa mawu munya na me am nkobo amane enti me si me boko kan ya na ebisa se eye wa na msa wo se eye me enti me ntimi nka se enye me because makoho so se eye wa de ene asem ni akire mane mra ne yenhu no okay
maame YEBOAA na obese me kwotwetwe na ba eba wie ne eze enokure o meti omukwa ni se ne momma ne ho nkyere no ohu se de wi asete obi na ehwe wo so sa akofa obi abebo so maame YEBOAA ewie no de ebeba ne se de aba mu ayi afirifie no na yeso ofirifie na fe utisi abonten udu uti pempem na momu pempem wa na eyeyi sakana mankoka entoko de na wede na ekon enti maame ahwe me na papa mfi me eno nkyere se fa wo ho yaw ehye omu okay wapetre afiri no enyame na de wafam eyesua de wo kura de betu konkoye bone mate fa papa tua no soka mate na nyame ene be hyira wo yada se APAM dada elder mpacho akwa yenua ya konso kafra wai mate na ase na ansa na meba eho no abrante no ka asembi na mepese nam sa kwanso embo na kakra bi okay ene se obi wo na otan ne se den krampo a owu anu aboto na ubisa abrante no na o ka se enne nyame fanko echichi na se ne ma me free mu a imprem no onko ebia eyi no ene na o ka asembi batman nya ne yo se ebia ne wo famo friend so ombra o se den no be ba na se just ne wo famo nim friend ye ne ade na ebia o de be ko yo ana nipa na ono na etwi na nkasa ono da we akadie mbiem ebia ni hobio ena mema no enso nti ase se bra kwa me untimi mfo obi maame nya o maame ye ba kope papa ye ba kope ena senia omuti ase ane na etwi no obi nya ya nka na ne de kra ne de entena ase no ne ntwe wo ho no no ntwe kai se oso ebedu bebi usubewu na question is se wo ba na oba ne wo twe na empo uwuo mu no na stila oba ne wo twe a sen na abefa no ena se na kan na bible so aka overcome evil with good emra so se okosra maame a kona kosra no sika na de be envelope mu den abeto ma no wo de fa kono reject na yi sa how ni konwa na de ben efiri wo so because abrabo me be di cheribi me fa enunsi ho na kamnya kasa ho no ke be kan wasempa but emre ni ti be fa enunsi ho oya brantie oya babawa oni abayiwa bi ko oni abayiwa bi twempna opeso ware be ma bi men consider onkwa on ebia ye reverend minister antiako sa se me oka abrantie na opeso ware no ababawa na peso ware no oba maame no and oba papa you are deciding the father or the mother of your children. It is not only you. Enamedono enodomi. Have you considered inquire mobabe womu? Umma papa na you decide that decision no. Enamofra no they have no power to decide who their parents should be. And me person me mama nye say person papa nye say. Omo no nyame na mo so no oma bebe to emu. Enti se who make it or not take decision say oni ababa yo abi anani abrantie bi onimse onu apa na wapunyi nse no onya ready so be hwe ba ade na ne kodai se onya ready so be hwe ba ade nti na ne kodai. That's the question that bia if you are there mi dwapa so obi especially onipa no ware ye nso no ne na anyim ona anyim re no say yenko yingu ana se me ware na nyemia na nyawa one ne kodai ana one na so one na kodai ontimi be kan cho say wa omodi enti ye besre na mbaba wa no so ye beka awofo beka den ontie da na so kofa ho ne amane ne ba no de abese omukom ye betu nufu se den sambre no aya na asone dem ya awofo omadu etwem ko. So some of the things no they saw it beforehand. Enti ye nuanu mbaba wa ne mrantie no ye tu enfo a mama enti this current dispensation Gen Z no sa dispensation we sa generation we emu ye toro enti ye tu enfo a ye ntie. Okay
Mate, mame na wase elder. Ebusia ye makwa na nso atimi abemo. For those listening to us, sex is just a moment of pressure. Responsibility is a lifetime posture. Se wunya ahode ewo enemo nkita ahudie mu wo mpaso no. Eye breti awe bi na nso no asudi a ewo akire no ewo wo nkwa na nyina mu. A man proves his character not by what he takes, but by what he is willing to carry afterward. Intimu amon nye mewi anamo dwane no. A man nso bi amuja awade anamo de mo mema mo ne omo ekwanyi meye ehwo ntansa ene ho abufuo besue nkwada no so no. Mummy enya adwen sachira na nkwada mo te bebe kura na enya wonche na nko pese wo ba. Papa pa bi si wa nko nya ya nko bekwa akotwe na behia mo awie wo sa bedine ne no kura ne sen. 0260196064 0260196065. Me pacho, good afternoon, din baby akasa free. Pacho Kafra, good afternoon, Pacho, din baby akasa free. Good afternoon. Pacho honamu ye. Nyame adom, me ho ye na muso e. Pacho nyame adom mayentie wa. Pacho wahu. Wa me no medical betulo. Awo ibu. Dabi oni ame wa femu no me femu. Ba me de ye papa side. Ba dabi o to ho no. 1 full year na me salary na me de sene o mo de sene. If you ma me aye ni bia no, don't forget. Okay. Ade ba ko e du sia ni mo ni say. E ti o ware ana say o di afama wehu. Na ni nko ni ma ko because wa from we wu se ni e no. On se na ni o ware no o wo a. Wa ke ni ma eyi. Okay. Na putu ba ko am de ma no so ni say. Before Esiano, a year a common man in Manina. SOMPA FM. Said you, I put 3 me for. Sir, Obi who will be not in the Nassau. No between and 90 action is in you. A woman background for just 2 months. It me what I did here. Or must be said to be no anami, I said, or to make up. And no, and I did program, no, I did panel. Mate. Omunya butre no mu kedi yehu omu kedi omu anu mo hu se we metimi na nantia na ni metimi na Mate ma yana se papa bra Isaac ni atene nka from Kaswal. Me pacho, good afternoon din baby akasa free. Good afternoon. I think about what to say. Nyame adom do the first ma meya ma yenkoye animwe asem ni ni. I brought that as a number for 25 years ago. Okay. The year again the last bomb. Rather than 3 years. And or in so much shit. The money to who talk about and said you do a version. The man I can get them off the park and carry the ship. You both know. The generation of man about money. A second meet for farming 10 minutes and you don't take a meeting. Minimum and Casabe almost 3 months. And I'm a drop in the chat and I tell you 2 minutes ago. Or Mamma Papa. One Mamma say, member. See your corner. The sorry that 4 o'clock a month. Near Coco. You go home in the but the glass in the genuine. If you read them for how much they're 45, they read them for now. Or send me for the they start to dress. No say if that chow. Until you what? We need 8 minutes in my can man talk about for everybody saying, take it go. It's a when I come up a day, and I'm not coming up Okay. Don't call him, I'm calling him. I'm pay for paying. Why, Madam Aso? Yes, yeah, that's a parcel free. Me pacho, good afternoon, din baby akasa free. Kafra, pacho baswa na walo wa radio set in volume no dia maya na bibian so etimi akoye. Me pacho, good afternoon, din baby akasa free.
So sorry, 0260196064, 0260196065. Hello, Mpacho, good afternoon. Good afternoon. Mpacho, I did in America, so for Dodo. Dodo, and Mpacho, my NTWA. Yo, Mpacho, you can't manage yourself. Yes, Rena. Simon, what do I see? Not a big one, India. Me and then I am poor. I can live on the aspect. Can you papa chat and quack a beer? And 1 year poor. No woman in San Camino, so me, my little man in papa chat. You can't put me there, and me, mammy and papa. Mammy, me, Bema. I'm a papa, didn't got to me, mammy. It's a mountain. And I also found me free man tea. You got none in tea. Or damn me. Don't let me shut up the medical school. Mammy, you never made me die. Or did me die and send the medical school. Wow. Million HS, no me catches and I can present it to us. Or catch me say, and come in man who quite be no family. And I'm still, is that a meaning to me, man who quite man, this in there. Catch me say, in fact, it's a couple in fact or Bapon school. One for me on school now be seeing now, brother, let's say. Oh, brother, not yase. Okay. Yeah, sorry, I bet for. Yeah, but shut down no wedding come why? That's why you. But yes, I didn't hear me that now. And then you have to make sense. My home said, a year soon, you need castle or can you say? Never could be and hold me a year. Until the say any other man say, oh, Germany cow, won't mean the actual grow. Only more. If you can walk away, the more kind, man, this is Monaco. Even a coveting kind at a woman, no more. Oh, forget to be okay. Did I must say? Yes, yeah, that's na. Ochinebeka asem we hu asem. Yeah, for last call and ya sorry. Me pacho good afternoon, din baby akase free. Macho ma pacho. Pacho akase free. Baby abekuma. Pacho ma yentio. Mati yentio. Pacho make it new. Ya me ba ho. Me say abrante ne die tibian. What can check? No man any impact. Why yet today and ma mia. Me dey make like again the only you can come na me na change na mo ba ye. What done in Casafrica? Pacho ma yentio wa. So where they make out of living and they are toasting daily. Comes as some with my friends now among the day programs. Yes, I did. Say,